Nk'uko mubizi wa mungu wanyu nanone mbonye indi nkuru ifite umutwe ugira uti amakuru agezweho ku biganiro byavuzwe hagati ya M23 na leta ya Congo. Nk'uko muri kureba kuri aya mafoto ngiye tugiye kugenda twikomereze twumve ibyavuzwe. Igihugu cya Qatar kigiye kuyobora ibiganiro bya mbere bizahuza ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Congo n'ihuriro AFC M23 riburwanya ndetse n'itariki zishobora kuberaho yamenyekanye. Amakuru dukesha ikinyamakuru National cyo muri Kenya yagiye hanze kuri uyu wa gatatu tariki 2 Mata 2025 yemeza ko ibi biganiro hagati ya guverinoma ya DRC na AFC M23 bizaba mu cyumweru gitaha ku itariki 9 Mata 2025 nk'uko byemejwe n'impande zombi. Umwe mu bayobozi mu butegetsi bwa DRC yemeje ibiganiro bigiye guhuza iki gihugu n'iri huriro, aho yavuze ko biteganyijwe mu cyumweru gitaha ngo keretse haramutse hagize uruhande rutabyitwaramo neza. Ibiganiro bigiye kubaho bwa mbere bizabera i Doha muri Qatar, ahaherutse n'ubundi guhurira Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Byabaye tariki 18 Werurwe, biyobowe n'umuyobozi w'ikirenga w'igihugu Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Abakuru b'ibihugu byombi bagaragaje ko bafite ubushake mu gushaka umuti w'ibibazo biri muri Congo ndetse banashimagira ko bashyigikiye inzira z'ibiganiro. Nanone kandi mu cyumweru gishize intumwa z'u Rwanda n'iza DRC zagiye i Doha muri Qatar mu biganiro bigamije gushaka umuti w'ibibazo byo mu burasirazuba bwa DRC ndetse n'intumwa z'ihuriro AFC M23 zikaba zaragiye muri iki gihugu. Ibi biganiro bigiye guhuza Congo na AFC M23 bigiye kuba nyuma y'uko ibyari biri kuba ku cyumweru byari biri kuba ku rwego rwa Afurika, Rwanda ni Nairobi bihujwe bikagirwa bimwe nk'uko byemejwe n'inama z'abakuru b'ibihugu bagize imiryango ya EAC na SADC yahurije hamwe imbaraga kugira ngo ishake umuti w'ibibazo byo muri Congo ndetse bakanashyiraho abahuza 5 bose bigeze kuba abakuru b'ibihugu. Tariki 18 Werurwe 2025 kandi i Rwanda muri Angola hagombaga kuba ibiganiro byari guhuza guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'ihuriro ya AFC M23, ariko bisubikwa mu munota wa nyuma ubwo M23 yatangazaga ko utakibyitabiriye kubera ibihano umuryango w'ubumwe w'Uburayi wari umaze gufatira abarimo bamwe mu bayobozi muri iri huriro. Amakuru yacu rero nanga tuyasoreje, w'icyo gusaba nta kindi ni ugukora subscribe tukibanira amakuru agiye atandukanye. Ciao ciao.